Это взаимно. А я так газеты получаю. Вот Да. бордовые розы Чингиз Айтматов. Да. И Да. И что я хотел сказать, Чингиз ваш Айтматов. друг Конопляников. Да. Да. Вот они же, союз писателей, это Конопляников, это главный. Это он приезжал к нам. Ага. Что я хочу сказать, Михаил Николаевич здесь был, у Чингиза Айтматова был. Они очень большие друзья были. В связи с этим я хочу вас попросить. Одна девушка переводит Михаилу Николаевичу книгу «Шурсемгя. Молодой волк» на киргизский язык переводит. Уже 30% где-то осель, она с политехнического. И я хочу, чтобы эту книгу вы подписали. Эту книгу Михаилу Николаевичу Юхмы «Шурсемгя. Молодой волк» подписал Чингиз Айтматов. Расул Гамзатов подписал. И так далее, и так далее. Я вот хочу вам отдать первенство, что киргизская книга «Шурсемгя. Молодой волк», чтобы вы, Спасибо за доверие. кого вы считаете, чтобы они ознакомились и свои автобусы оставили. Вот такая у нас компания. Будем продолжать дружбу великих людей. Всем. Давай. Так, келіңіз. Сіздің де жолыңыз болсын. Рахмат. Өсіңіз, өніңіз қырғыз халқына қызмет ете беріңіз айналайын. Кім болса да бізге бұйырыпты сізді бағалауға келіп құттықтап жатыр. Оны Құдай ватанымыздың орны. Ал қойыңыз. Кубанчаба Казакстанда иштеген. Кубанчаба сиз жанагы Оскарды алгандай эле болуп атасыз. Айтты. Бурчен неме сиз эми сүйлөп коюңуз Кубанчаба. Рахмат сізге. Так. Бұл жерде жылан көбінше қырғыздар отырасыңар. Мен как улуу киши катары айтып қоя турган карыз сөзүм. Эзер биз дайым мактанып калабыз. 37 жылда биз казактарды бактык эле деп кайра кайталай беребиз. Биз милдеттүүбүз, бири-бирибизди багышка, туурабы? Казак менен кыргыз эл бөлөк эл эмес, бул бир эле эл. Туурасы бир эле эл да эми. Мейли азыр көбөйүп кичине эки эл боло берели, бирок бир тууган элбиз. Мына бареке бизде 90-жылдары кичинекей республика келгенбиз, бардыгыбыз токтоп калдык. Приватизация деген болуп жумушсуз калдык. Ошондо казактар сдачасын берген, кайра доордуна бербей эле тургандар. Макулбу? Бүт кыргыздар ошол жака көчүп бардык, Казакстанга. Мен дээрлик 10 жылдай жүрдүм. Бир казактан жаман сөз укпадым. Бардыгы урушат этти. Бардыгы бакты. Так что 37-жылы силердин аталарыңар берген жардамды казак туугандар кайтарган. Так что сиздерге рахмат. Бар болуңуздар. Мен айтып қою үшін біраз историясын білім керек, көп білмеймін, бірақ сізді мына Балқаштада Балқашта құйғанда жүрдім, балықтың барын апар туғандарыңа да берді қазақ. Только ким тишет емес пе? Милицияда тишереттен мен айтамай. Қазақтың милициясы мен қырғыздың милициясын ұмытты берелі деп. Қарапайым етімізді дайым мақтап. Милицияның бәрі жерде бізде. Қазақстанда. Енді арасында мүмкін ақылбешігі бар шығар. Бірақ мен айтып отқаным осы ғой. Әр уақытта ынтымақ керек. Тек жақсымызды айтайық. Жаман бірдеңені насып тоқтату керек. Мен жүрген жерде қырғыз туралы айтса, мақтаңдар, или болды, басқа әңгіме айтпаңдар. Болды. Солай тоқтатып жүру керек. Сонда біз ынтымақты боламыз. Ал ары қарай, ой, ол мындай деп жамансақ болмайды. Конечно. Сондықтан біз әлі болашақ алда. Президенттеріңіз жас. Қала өсіп келе жатыр. Көріп жатамыз, көп өзгерістер бар екен. Мен ол жас президенттің аты жас президент, өзі алғыр ішкен екен. Қазір Қырғызстан көп өсіп жатыр. Біз соған қуанып жатырмыз. Тек қуанамыз. Сіздер енді поддержка беріңіздер, үлкен кісілер. Мынандай жастарға жол беріп жұмыс істесін. Біз соған тілеулес болып жүре берейік. Жасыңыз қаншада? 69 жас. Айтқаннан кейін, міне бүгін қолыңызды алып көріп отырмыз. Көп еңбек етіпсіз. Көп нәрсені өкіметке өткізіп деп жатыр. Ары қарай да еңбегіміз жана берсін. Не дейміз басқа? Қырғыз халқы өсіп өнген сайын біз қуана береміз. Рахмат. Сондықтан мен мына Қонаев атамыздың ол да строительство ғой енді. 47 қала салғаннан кейін ол не емес. Осы күздің мына позолоченный медалін сізге тауға ұстат едіңіз. Екенсіз бізден. Біз қазақ елі менен құдағыз. Менің атамның бір туған қарындасы, атам азыр болса 127-ге шығады. Ошоның қарындасы Шымкентке түшкен екен. Анан кейін мен бір туған енем, Егенбек Чалбаев деген бар, милиция алып ел әртісі. Ошоның аяғы да казачка.
Қазақ туғандар бағалағаныңарға рахмат. Қырғыздың чиновниктері анша-мұншаны меншік қылып алса, мен 4 объектті өзім құрып, мамлекеттің есебі өткеріп бердім. Өзім жанымдан құрып. Мен өзім дыйқанмын, ішкерімін. Ошол сізге чоң рахмат бағалап келгеніңізге, аман болыңыздар туғандар. Ушу сіздермен отырғаныма да аябай құрсаммын. Өміріңіздерге бәрәке берсін. Қырғыз менен қазақ дайым бір туған. Мына көрсетіп қойдым шуда келіңіздер. Құда болып келдік онда. Мен құнды құрайын. Жақсы болды. Қазақ обастан қырғыз қазақ бір-бірімен құда-құдалас. Ауамыз бір, суымыз бір, малымыз бір, табиғатымыз бір. Тек тау, су деп бөліп тастады ғой бізді границаны. Атақ бәріміз баяғыдан бастап құдандалас болып жүрген халықпыз. Ары қарай да осы достығымыз, ынтымағымыз ажырамас. Рахмат сізге. Билікпен өне жүре бер. Пелмен тарқатылсам десең, Құда қаласа, ошондай даражаларга жеттилер. Жанагы кемнедир болсо керек эле бул Мукаганы Макат айттым. Кыргыздын улуу тоосу болуп кеткенде казактын кеңк таласы солуп кетет. Эч убакта кыргыздын тоолор болуп кетпесин, казактын улуу таласы солуп кетпесин. Шамал келгенде да Қазақстан тараптан кетет. Бизден чыккан суунун баары Казакстан кетет. Мына жанын жаап атат, демек Казакстанда бул элегин жакшы болот. Кыргыздын жаны барып, казактын улуу таласы барат. Бүгүн башталды, 3-4 күндөн кийин Кыргыз-Казак айтышы болот. Бексултан Жакеев деген улуу жазуучубуз болгон. Ошондо башкы байгени сөз жок, бирөө казак, бирөө кыргыздан. Азыр 4 адам финалга чыкты. Ошону көрө кетсеңиздер болот. 10 күн чогулуп калды. Биз барып катышып келдик. Мухтар Шаханов агабыз өтүп кетти. Кыргызстандан 11 киши бардык. Мен ал киши Казакстанда төрөлдү, өстү, таанылды. Бирок жылдызы Кыргызстанда жанды. Кыргыздын жүрөгүн тазалган ушундан бериңиз. Ал казак эл акыны боло электе биринчи кыргыз эл акын алды. Анан Данекер орденин алды. Кыргызстанда канча окуу жай болсо ошонун баары ардактуу профессор болду. Ардактуу доктору болду. Бишкек шаарынын атуулу болду. Бу дүйнөдө кыргыз кимге чоң сый көрсөтүп алса, ошону Шаханов. Анан Айтматов менен ийиндеш жүрүп, Айтматовдун деңгээлинде сүйлөшүп, китептери ошол Ода о величие духа деген көп тилдерде жазып көрдү. Шаханов Кыргызстанда бийлиги менен де апайысы менен дос болду. Карысы менен де, жашы менен де дос болду. Акыны менен де, аким менен де дос болду. Улуу муун Сооронбай Жусуев, Сүйүнбай Алиев, Чыңгыз Айтматов менен дос болду. Ортоңку муун Жоло Мамытовдор менен дос болду. Кичүү муун Тилебаевдор менен. 3 муун биздин акын жазуучулар Мухтар аганы досум деп атайт. Анан Мухтар аганын кайтыш болушу биз үчүн да чоң жоготуу болду. Бизден атайын барып катышып келдик. Кыргыздын жакшы, казак кыргыздын бир туугандыгы жакшы жамандыкта. Мына быйыл көчмөндөр оюну көч башында Казакстан спортсмендер келет. Быйыл Айтматов форуму анын башында Олжас Сулайманов агабыз келет. Анын келечекте ойлойбуз, и будет гости из родной Чувашии. Вот вы показывали газету, там главный редактор Юрий Поляков. Единственная высшая награда в странах СНГ, считается это премия именно Чингиза Айтматова. Будучи депутатом, я инициировал. Поддержали парламентарии 8 государств. Первым лауреатом является Юрий Поляков, русский писатель. Вторым лауреатом является Олжас Сулайманов, казахский писатель. И вот так среди стран СНГ мы увековечиваем и возвеличиваем имя великого Айтматова. Айтматов — это не только яркий представитель туркоязычной нации, а всего евразийского контингента. Поэтому мы обратились всем союзом писателей стран СНГ через 2 года столетие Чингиза Айтматова праздновать по решению Генеральной Ассамблеи ООН во всем мире. Потому что сегодня в мире неспокойно, где-то идет война. Да. А произведение книги Чингиза Айтматова — это главный протест против войны. Это особенно монолог Толганайене. Это потрясающий монолог на уровне шекспировских героев. Поэтому мы должны заново перелистывать, заново читать великого Чингиза Айтматова. Мы еще раз рады вашему приезду, и нам было приятно получать награды с ваших рук. И всех,
кто сегодня получил и достойно получил награду, я поздравляю. Дай Бог и в будущем тоже вы будете достойны получать кыргызские награды, общественных объединений, государственные награды. Ну, только по хорошему поводу встречаюсь и в Кыргызстане, и в Алмате, и Чувашии. Қош келіпсіздер. Қазақстандан болу, Чувашиядан болу. Мен Чувашияға барғам 2-3 жолу. Қырғыздар менен өтө окшоштук жактарыбыз көп экен. Баягы баары бир түрк элдери болгону менен окшоштук жактарыбыз көп. Ошон үчүн Кыргызстанга кош келипсиз. Азамат аман бақытты заман болсын. Қырғызстанда қой үстіне боз торғай жұмыртқалаған заман болсын. Құдай қаласа мына Қырғызстанның өсіп өніп жатқанына біз қуанып, біздің өсіп жатқанына сіздер қуанып, ынтымағымыз ажырамай, әр уақытта осындай бірлікте жүрейік. Амен. Эми Рысбек мырзага бата бериңиз, Аскар агага бата бериңиз. Мынау Асқар аға көп еңбек етіп жатыр. Еңбегімен етөнген сөз бар. Азаматында айт, ауылымды танайын деген. Мынау Асқарды кім десе сразу бүкіл Қазақстан біледі, бүкіл Союз біледі қазір. Сондықтан еңбегі жана берсін, Қырғызстанға еңбек етсін, адал еңбек етіп, соның шетелге емес, Қырғызстанға жасасын барлық бизнесмендер. Шетелде жасаған бәрі шетелде қалады. Сондықтан әр мемлекеттің бизнесмендері өз еліне жұмыс істей берсін. Соны айтам Асқар аға. Алла. Bu 18-iyunda poeziya festivalini Gölde ötkөргөн табыз. Силерде да Жөнүндө сиз Кубанч аба жөнүндө өзүңүз пикириңизди айтып койсоңуз. Кубанч аба биздин ошо коомдо болуп аткан баардык жетишкендик болобу, тез көрүнүш болобу, ошонун агын ак, карасын кара деп ар дайым элге өзүнүн YouTube каналы менен кайрылып келген. Биз бул кишинин ар бир билдирүүсүн канаттануу менен угабыз. Анткени карыялык, өзүнүн аксакалдык жакшы кебин айтып, коомдо болуп аткан жетишкендигин да айтат, кемчилигин да айтат. Мына бүгүнкү күндө биздин башыбызда мынакей бакайта болуп, аксакал болуп, дайым жакшы сөзүн айтып жүрөт. Биз бул киши менен абдан сыймыктанабыз. Байке ушунустан жазбаңыз. Баягы алдыңкы дөңгөлөк кайда барса арткы дөңгөлөк ошол жака барат деп биз сизде карап ар дайым түздөн жүрөбүз. Сиздин ишиңиздерге ийгилик. Бүгүн мынтип абдан кубанычтуу күн болуп атат. Мынтип боордош, канатташ, бир тууган казак элинен ушундай агабыз келип, баардыгыбыз ушундай аз да болсо, кичине да болсо ушу мамлекеттин өнүшүнө салымгашып аткан экенбиз. Мынтип мынакей Нуржан эжеке, мынакей жазуучулар союзунун төрагасы, үч жолку Союздун жогорку кеңешинин депутаты, экс-министр мынакей Кандыбек Капаев, мынакей Иманалиевди дагы мынакей сыйлап рахмат сиздерге. Кудайым буйруса, ушу эки элдин ынтымагы бекемдей берсин. Мынакей ит күнү болгон жердебиз. Билибизде, базарыбызда, мазарыбызда, үрп-адатка да, салтыбызда бир баарыбыз кыз алышып, кыз беришип, 32-жылы ошондо ачарчылыкта келген казак агайындар ошолордон канчалар турмушка чыгып, азыр мына ар бир кыргыздын да, казактын да канында, кыргыздын канында казактык бар, казакта кыргыздын каны бар дегенде мына кыз алышып, кыз беришип жүрөбүз. Мен өзүм 4 эжем ошо казакка турмушка чыккандыке ошо Таразда кудаларга көп барабыз. Анан биздин өзүбүздүн да чоң апабыз казактын кызы болгон. Биз өз Талас областында Манас районундабыз да. Анан жарым ошо Жамбылда, Таразда иштеп, жарым ошол жактан пенсияга чыккан. Бир 2 айыл бар. Новодонецк менен Жайылган, Учкоргон деген айылдар. Шайлоонун убагында барбай эле коюш керек. 90% казактын жаранында. Ал айылга шайлоого барбай эле коюш керек да. Алар Казакстанга барып добуш берип келишет да. Бул дагы ошо биздин кошуна айыл болуп, ынтымагыбыз ошол баягы казак агайындарда пенсия көбүрөөк эле ошол кезде баары ошол жакта иштеп, ошол жактан пенсия чыккан. Анткени Союздун убагында Казакстан, Кыргызстан эмес, алар бизде иштеп, биз ал жакта иштеп. Мисалы бизде биздин Манас районунда Таразда иштесе, бу жерде Курдай району, бу жерде Чүй областы менен аралашып, Мерке, Шалдабай деп мына ансыгарындай келген адамыбыздарга гүл бүтсүн. Биздин аксакалдарыбызга да, сиздерге да абдан чоң бекем ден соолук тилейбиз. Анткени сиздер мынакей улуумун өкүлдөрү, сиздер баягы жүрөгүңүздөр коммунизм суусу менен сугарылган, өкмөт менен партия деп мынакей
бир паспорт, бир валютанын алдында, бир туунун алдында, Советтер Союзу деген алдында мынакей ошол жерде чоңоюп өскөнбүздөр. Мына мен өзүм да пионер ожатып иштеп, райком комсомолдо иштеп, воронежде служба кылгам өзүм мынакей ошо. Анан биз дагы ошо силердин аркаңыздар ошо баягы комсомолго чейин жетип, бирок партия көтөрдү, сайып таркап кетти да. Анан эми сиздерди агаларыбыз менен сыймыктанабыз. Бар болуңуздар, мынакей кечеги өтүп кеткен чоң улуу жеңиш байрамыңыздар менен куттуктайбыз. Нуржан эже, сыйлыгыңыз кут болсун. Рахмат сизге дагы ошо мынакей Чынай агабыздын ордун жоктотпой, ошонун артында поэзия дүйнөсүндө да чыгармачылык жаатында да жүрүп атабыз. Ишкерлик менен да электен ошол жумушту токтотуп койгонда мамлекетке жумуш жолун түзүп атабыз, алып келип атабыз дегендей. Ошон үчүн сиздин да ишиңизге ийгилик, анткени сиздин ийгилигиңиз бул мамлекеттин ийгилиги, элдин ийгилиги. Сиздин ошо ишканаңыз канчалык алга жылган сайын ошончо үй бүлө баягы стабилдүү айлага калып турат деген сөз да. Сиздерге ишиңизге ийгилик. Аге сиз дагы мынакей бүгүн таанышканыбыздан кубанычтамын. Баардыгыбыздын сыйлыгыбыз кут болсун. Ушундай жакшы күндү уюштурган менин инилериме да рахмат. Мынакей кыргыз-казактын алдында көпүрө болуп чуркашуучуларда рахмат анда баардыгыңыздар да ошо. Тек жаманды іздейді. Ол болмайды. Sıra тоқтату керек болады. Тек жақсыны жазды. Біз қанша жамандаса да, қанша ұрыстырса да біз ұрыспауымыз керек. Ойымызда біз бір туғанбыз. Бітті. Сондықтан бір-біріміздің жақсылығымызға қуанып, осылай жүре берейік. Сондықтан мына кімге көп рахмет айтамын. Сіз Шатырханаға сырттан қарап атасыз. Қырғызстанда өзгөрүү барбы, қандай? Сыртта өзгеріс өте көп. Қырғызстанда бізде. Қырғызстанда біз енді бұрында кеп жүрген ғой, одан кейін 2 жыл болды. Қазір қаланы танымай жатырмыз. Өйткені құрылыс, одан соң неден де көріп тұрамыз, президенттеріңіз. Таза, өзі халықтың ортасында, ол президенттер көп жүрмейді біздің президенттер. На месте проблеманы шешіп отыр ғой. Адам өлтірген емес екен, болмайды, босатыңдар. Бірдеңке болса үйтіңдер, бүйтіңдер деп. Соң мұны жерге байланысты айтты, ошты, осыны многоэтажный үйлер салып, солардың бәрі салып, солай деп жатыр. Жан жақтан өсіп жатыр. Экономикасы мен жаңа айттым, кіші мемлекет тез өседі. Сондықтан өсіңіздер, өніңіздер, президенттерің аман болсын. Көп істеп жатыр. Президентті телевизордан да көреміз, жаңағы ютубтан да көреміз. Сондықтан біз қуанып атамыз. Қырғыз байса біз де қуанамыз. Қазақ болса сіздер қуаныңыздар. Сондықтан жаңа айттық қой, өзің айтып отырсың. Біз бір-бірімен құда, суымызда, ауамызда, тілімізде бір. Ешқандай ұлт жоқ, қырғыз бен қазақтыққа перевод керек жоқ. Басқаның бәрінде перевод болады, бізде переводсыз түсіне береміз. Сондықтан жігіттер аман болып, өзің сияқты жастар аман болсын, үлкен кісілер қария болып, өсіп ақылын айтып жүре берсін. Өсе берсін. Мен толық білем, саясатчылар кейде адашып қалады. Шындайда, қазақ елі менен қырғыз елі бұлар бір-бірін ешқашан түтпей тұрған ел. Қырғыздың ишенгені тосы қазақ, қазақтың ишенген тосы қырғыз. Лезелі ошондай болсын. Ушундай ынтымагыбыз арта берсин. Ол жерде бүгүн аксакалдарыбыз отурабыз, батабыз жиберип, мына жаштар иштеп атасыңар, келечек силердики, жакшы иштеп атасыңар. Эле силердин катарыңар көбөйсүн. Кыргызстан бизге керек, билесиңер. Өнөрлөрүңөрдү үйрөткүлө, элетең үстүңөргө үйрөтөңөр. Ырыскыны Кудай берет деп коет го. Кээде ишкерлер кызганып үйрөтпөй калат, андай эмес. Үйрөтөңөр. Ушул кичинекей өлкөбүз жакшы болсун. Ишеничибиз бар, заман тынч болсо, Лавам айткандай Кыргызстан жакын келе күндөрү өтө чоң гүлдөп өсөрүнө биздин көзүбүз жетти. Көрдүңөр кандай ийгиликтер болуп атканда, ошо күч кубат берсин, президентибиздин иши ийгиликтүү болсун, жамандык болбосун. Жана өкмө, ишине ийгилик, силер уктабай иштеп бергиле силер дагы. Чуркап, баарыңар бар болгула, бир болойлу, ынтымак болойлу. Саламатсыздарбы, урматтуу Мурасор Этно комплексинин коноктору. Эгерде сиз Тушотто, Шевне жана ошондой эле жакындарыңыз менен жакшы бир мааракени өткөрүүнү кааласаңыздар, ана Мурасор Этно комплексинде 20 адамга жете турчу 20 000 сомдук сетти сиздерге сунуштайбыз.